Nakaliang jong kabalang Kynshi Mayrang bat kasi giant Youth Federation ni khot sngewbha pi iwe siya kajingya seng samla kabanlong hang niya shnong Kynshi nadu khatpara hadu arpoi tarik jong ubnai December. Kajing seng Youth Convention juga kabalang 70 Adventist pelapanyat ya kasi giant Youth Federation kalong ke program ban kentiu ya kajing em ba kajam sem ke samla leng ba kajing seng ke bakentub ya kajing ruai kajing lap bat kajing ruai. Haga juga por kapan krea ya ki bane shemta hakam shakri lingba ki community service kum kajing pen khu shnong kajing airong airup ya ki ying shnong ba stadium kajing ajing sumar lingba ka free medical check up kidan ro ki program kum kajing la kai ki hiking wat ki wei mentau snem kindan kajing ruai ba kajing lap ni samla ba ki nongkran ba pher unongkran ba kongsan jo ka ni kajing seng ude pastor Selvin Moses ki program mentau snem ro kinlong ki bas ngotanat Ngikermen ba penyawan siya kani kajingya seng namar menta usnam ru kan long compare kandiat dengan kermen ba baroh na pi penyaboy siya kani kajingya seng.